Siasa cha Meru Mirana muguka kumbuka mathikone ntere cha Kipkona Igembe Central. CS Mithikali Nturi kuga thirikari ni chiumite bunene gukabanira na mpanga ya maitha kauntini ya Meru. Akaribaga kauni gatunga kuromba thirikari ya kaunti gukinyaniria waki bwa cibitari ntereu. Akuretera riboti ya mwanya yegie makarika na nkwaga ya Chairiene mushine munene John Maua. Mbeta kwa Maureen Kinya, mwonanĩrio twa mathithio ni Maureen Kiremi na nteto chetu ikambiria thaiji. Akaribaga kauni kuma wodi-inĩ ya Gatunga ni bakuromba thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kurikiriria waki bwa cibitari iria yambĩrĩirwe gwakwa kuma mwaka jo 2015 na mwankira na nditarika karibaba paritarĩrĩria betaga ngendo endaja mwanka kathangashini kenda kugwata utungata bwa ũgima bwa mwĩrĩ. Ni bakuromba na ndi thirikari ya gavana Muthomi Njoki kubaririkana na mirandi ya weti na mbere ta wodi ingi cha kaunti Paul Wakabithe ni agutwambiriria cio. Nakaribaga kauni wadini ya Gatunga Tharaka Nithi baraba kerio baugite bagwakirwa dispensary mwanka wa 2015 thirikari kaunti ya Tharaka Nithi. Bitari no ekithiria mianka ngwata kenda wa bendere nkukaba ngendo inda ya gucwa utungata nyomba ino ya gaturere gikurungu gya guciarira ndere na nkou. Muthomi Njoki akuthucia tamu yake ni ogo cimitare gake etigere nyamonge Tharaka Nithi county etaruthitwe renovation. So ogacheka kanjoro cia brocation ga kauni cia brocation in fact twatero kabisa completely. No tobwa mbere Muthomi Njoki no atongoretie manto merothi ndeni ya Kenya ari ngavana, lakini amo no guna kuriganirwa kana wananchi bake bongwa ndeni ya Tharaka Nithi county wego nto batakinyeretwe na fiembega ngendaga gwantu wenga kiara kwa minda kiwa anginda aruthire gento kia mona Tharaka Nithi county anga daktari batigomete kinya kore akogema kwago ibora muntu agokuthuka tikare yo kwatika atigate mushara wake no nto tiegwerera ko barutira okaya kuwa kere na batana wananchi nero thiagwe karabwega imbegiretia kasimitare na kauni yojura tiogo twatia thenaga ana bare ajwa itoko nyamatia akaba korwo tweka matijwa nto batigira gotiara akabana bajwa yonka oriano ya to cibitare yake toto ligaku imbeko yatoro dero atio to ligagaku yogo ndi mwana munini mono na inda ingire gochiara nonto totiena cibitare nonto matanete okagwa twena cibitare agogwerie no wegwa tokemenyaga muntu akamata ari tokuyaga cibitari aga arende baurite thirikari no kurukira gavana Njoki gutigiri bakurithiria cibitari ino ni kingo bomba kurekana na kuthuguraga mirigito gwa nkuthe na kamuthanga na nkuruki kurithiria wadi ino ya Gatunga kimaendeleo agwore otongorera te cabinet ya kwenu gwenio jonthe tigo acirika baga kauni cia brocation itokoromba na njira geteyo para nyamonge cibitari yetu ne yathirikerwe na ari abwega muno akamatete nkari cia county cionthe ayete kuraithona na tacimitare no kari athirikiria no kaya kwigwa ICC yomba na murie mbecinu na baorie mbecinu atumire cionthe cia atumiri kiruthata no ntu ataojuria bora ayete kuraithona thaino imbeca cia thirikari rungamia itiena gwira no ntu itiena gwira cigacokerako Muthomi Njoki na torothia cibitari kana kanyo tokongerwa tokareta ko abuti tokamuringagira kura gwatetheke tio ture nana bao tonyamaria bajwa totie cibitari akube ganka mateiga kaka no tugo ngadi gotira mera barimanti ngero koroka kanda mwanga ikanda mwantiye Muthomi Njoki na tuoye atotethia wena totethia ara totethia Murungu ari grona ko kumaga kauni wadini ya Gatunga nkiripotera Weru TV Bitu wa Paul Wakabithe.
Akariba kisima bariani aturi sibitarine ya Exlewa ni bataririte kurega kunganirwa kwao ni motungata jaria bakwamukira sibitarine ubakiuga batiumbaga kuthithirwa ithimi bimwe ni onto sibitari u itigwatithanitwe na stima iromba riao nandi ni kirithirikari bakienda kwerekerwa mabataro jonthe ja sibitari u nikenda bomba kugunika. Kelvin Kimathi ari na rugono ru. 2018 sibitari ria kuya yakwa iti stima iti ithimi batutu kajwa nonga mtu ataka thithirwe kithimi na nyuki kana Meru General tontu tutino otete boko tutethia twaromba bonthe bekitini kana governor akeza kuomba gututethia gutwikira sibitari ria stima ya tutethia yona sibitari ngi ka dispensary intirimeti woni antu ago meki kuma kilomita kuma 80 gwitie guru kenda wona sibitari ngi dispensary na rende giri to no ala miko ubekera stima ja uju nonkoromba matha county nare kana na rende giri kinya ketha no gwate na manto ja stima no ntu ate komboteria antu rewe neje kire sibitari ewe ate di sibitari no ntu cia county kinya da stima ete kondiro na county please inko atoromba ngabana tutethie twikirwa na kinya roje ngaromba ngabana please eja to thithirirwa kiro intake njaga ro irwa kondoro ruo turo juro no tumithire ro ni etire kenda roje rukomba choka sibitari no ntuna ndi ani atori ndagitari bakuromba na bonjira ni thiriganire cia sibitari ni njaga barikia kuromba ibo bataire nya roje nibo baba leta tangine roje rukonora ro kunda yajire abaya na rukonora ro kumeria ndawa ko please Matha County umira na ari ori na haya ndi kirima dispensary na nende kwandikwa ndawa na ndi nkuye ngathi ithimi utebio na ndi kinyana ndete kankona mbete che ithimi no kangeta na murimo yo kwa nkarende guru ntoembeta kenda ngata kuthithira ithimi na abire aja bate manda munga bana na turikane mono nkoromba thirikari itwikire stima bati tombe kuona ithimi turi antu ba thirikari na ana beto bate kuona inya ithimi twana tukenke mwana wonze ate kuona ithimi ndio mumiturugia waja ujona Akarina atongeria kuma thirugaiti ni bachumiritie na wingi gutaririria kurega kunganirwa kwao ni thirikari ya Kenya Kwanza rungu rwa Rais Ruto ni bameneretie kugairwa kwa milioni 49 kiri uthondeki bwa barabara ya gwita Meru National Park bakiuga mbeche uninkai mono na murandi jojojo tirambiriria kinya nyuma ya ndionga ya Rais Ruto ntereu kingi kiria bathuririte ni waki bwatho kwaria baugite kinya nyuma ya abiashara kuthamu mwagote utethio bona abiashara baranande bakunyamara kwenderia rungu rwa miabure na kwaga antu aega agwika into byao onto botumite wamba buongereka igikaro kia mbunge la wananchi ya Thirugaiti gicione kio bunge kia Igembe South kwariria bura thirikari batejaniritie kiwitine na mbere buruni barabara iria batwiri kurombwa nayo kura ya maua kwina Thirugaiti Mwanga Park tutirimanite tukibu ya tuteaniri nonto bwa proposed budget era turonere ritindene national parliament ekiarire cia manto barabara ya Thiru ya imbesa milioni 49 njirera ya tumire president yare ya Thiru ena ndeke 5 na ngari saitia manele na atu promise barabara eu by July ekethire bu ni yake yete kururanio politiki digire nara kindani ende ibyo tukwenda kumenya okethira kilomita emwe bwithaswa na mbesa 75 million mbesa 49 million siomba kubwithia antu anata no kia kwithira njire uni etumite president ya na ndeke 5 na ngari saitie manele kabakire akwe ya mbesa ikaria cia tethia wa Kenya barabangi no nto na tumirite over 100 million kweya kuthiulunga Meru yete kweya na njira ya Thiru ni amia 49 million ko kabakire akweya mbesa iki akweya ndene budget tukarairu kinya milioni manele yu ya tutethia barabarene stumu president wetu sana na John Paul Kaire nonto ibare ya mweri juele mbere korongo karagatirarerua ni ati barabara kinya tuteri budget tuetera tweri mbai mweri juele contractor kwa hivyo mheshimiwa Ruto
arore kethia nteto ici au kinyila umenye wi murongo na Kenya bakumenya wi murongo na ukujira wi murongo na tutetigiria kuendelea kacio batwe ti barabara kiba kuibairitwe nayo kinya thoko ndi umwe biacara ya thoko ya thiru batu twegire twarwa nyentara cietu tuturie nja twamumura tuturia ntaranja na nyeto thanduko twai tuturia na nyinto bietu bionthe twaturia nja tuturia nja thai kabi kumaramara kabi kuijwa tute kubwithirwa ora twerirwe batuka tugure nyama thina no ntubwa wasiginya na tuwiga into twatuoka mataginya kwitha kwa antu nau nya nyumba nau no tukabi kuijwa thoko ni turiarite sana ni untu na matoya wa kuthikira John Paul auke mathikone akiwa anaretera contract athiru na thoko ni ambiritie wakwa tayari riu kuri batuririwe njane intobyo kuri bakiwa lamine terine intobyo atu abi maramara kabi kuijwa no ndobitena security kwana kwa hivyo John Paul ingwe tu akiari orongo kabisa umapio na ito digeza isi arete akatoya atwa thoko milioni 50 nyetha John Paul na wire auke milioni 56 raisi ure 50 tudikiretie itori arisa no ntwathuri yakatotulumiwi yakatomeni iyakatote biongozi na ntuku imwe indawirara tukuingiara tote biongozi atheru na itoite kuwa atheru yakete Kenya bungi ni sukuru ya kiobundi ya Kiririki ndani iria yatejaniriirwe na Nandi barejana mukana kethirwa thirikari tibathikiria maandamano jagasasa gicione giki kia ubunge makata yetu turejana ki thirikari kuma obisi ya John Paul twitite mwanga ki president ati kukiotwika proposed budget wes 49 million ni ekethira yiki budget yekilukan tukwimwe bande budget yethira athiru yonthe tukethira twina maandamano ya manene twito obisi nera yakilisite president mawaire ya DCC na turi andamana every Wednesday na maandamano yubagiakua ni yara yethira ya musetho yari thaira Jumatano yakongoswa ni akuru bakwanjiria miaka 60 wita mbere Jumatano wenge yakongoswa ingekuru cia kwanjiria miaka 70 ewenge yakathiata youth Dennis Mugendi Weru TV Athiru Gaiti Gembe South County ya Meru. Nayo thirikari ni ikite ngwataniro na agwati mbaru bangi ba witikaniria na kinya kwathura kamiti ya mwanya iria igategera mantu jegie utumiri bwa mbeca iria ciejanagwa ni endi wega kiri thirikari. Kamiti ije nkuruki igategera uria nthiguru ya Kenya yomba kuthithia gutigira ni kumbana kiri mogaruruku jarera. Akiaria munini wa Rais Rigathi Gachagua augite ije ni njira imwe iria igatigirira thirikari ni kumbana. Thirikari igwatanirite na agwati mbaru baweti na mbere kiri kigomano kia Development Partnership Forum ni betikaniretie kugita kamiti ya kurikithia kigina kuma kiri endi wega ni gikugairwa kiri mibango mwanya mwanya nthigurune. Haria munini wa Rais Rigathi Gachagua oretie task force je igite ngugi yayo na mpui. And I want to say that the task force that will be put in place should proceed with speed so that the issues that needs to be addressed are addressed, so that we can be able to have better absorption rates for our funds that have been expended in this great country. Again, on the mechanism to build resilience so that we can be better prepared to deal with the negative effects of climate change and other challenges that come across the way all the time. Let me encourage continuous engagement with our partners. The Ruto administration has identified continuous engagement as our modus operandi, and so far it has worked very well for us. Nkuruki norete ndwangire kugwata mbaru thirikari ya Kenya kwanza gotigira ne bakuritaniria ngugi amwe. I urge our development partners to support the government's efforts to consolidate information on all the support provided to Kenya, whether on or off budget. This will enhance efficient, fair allocation and distribution of resources across the various sectors. I therefore urge all stakeholders to approach this discussion
with a spirit of cooperation and a shared commitment to finding a lasting solution and filing of affirmative reports back to our respective governments. Nongerete bagateithaniria kiri kurwana na maumira ja ugaruruku bwarera na mathina jaria ja kurumira nthiguru. Turning our attention to resilience, Kenya continues to face diverse shocks and stresses. They range from droughts, floods, accidents, pandemics, to economic shocks. Climate change-related shocks have been in particular severe, with the country oscillating between extreme droughts and devastating floods. Recently, we experienced a season of floods that resulted in the loss of over 200 lives, close to 10,000 livestock, displacement of nearly 60,000 households, and widespread destruction of other forms of livelihoods and infrastructure. While the floods have not fully ceased, there has been some reprieve in most parts of the country. We are immensely grateful for the emergency support provided by our development partners, private sector, civil societies, and well-wishers. Ni arikiritie muoroto ni gutigira nthiguru ya Kenya ni kwagira. As we embark on today's discussions, our shared goal is to improve lives of the Kenyan people. Our collaboration, coordination, and commitment are essential to achieving this goal. I'm confident that with your continued support and active participation, we can overcome the challenges we face and build a more resilient and prosperous Kenyan together. Eriene ni guntu kumwe taunine ya Maua aria kwithagirwa na kuriana kwa roje na kinya aria akaribonekaga gwita gukara ndiria bakwenda kunogokia mathuganio na kinya kuringa mbicha hamwe nabo wantu aja ni kwithiritwe kugikujirirwa mantu ja mathuku jario guciuragira ku na kinya mere gutewa nyuma ya kuragirwa guntu kungi. Mwandiki wetu wa Nteto Dennis Mugendi ni agutumurikira rugono ruru rwa mwanya rwegie nkwaga ya chia Eriene na giki ni gicunchi kia mbere. Ingono cia mwanya na cia kumakania cia Eriene mucini o Maua. Muntu ejire rukiri eja arunga mau kukarante na kuigera ruje na kuoneka na ginya keja karante altangua sogati wana kabandre kana o ira ureke na mekwe na mairore u au kumirero ene na mana mongo ira je kwa u uire mwake na mirendre ongea tete wakwanwe roi rwa mukuchia rasta na unkumakwa twamwatia ni iria riri gatigati ka mucio Maua gicione kio bunge kia Igembe South. Iria ririte antu babaingi bamwe akari na bangi ageni baria mirite jagwaku nyuma ya kurerwo guntu mwanya mwanya. Eriene ni antu bagoya kunywera bangi bauma Maua narora tauni bage agonywera bangi Eriene narora na ginyo malaya nibo baingeria Eriene na uko tuteno usalama Maua tutore ekoro tututeitanira ciao kukinya thaile tutomba kuitaniria o no ntopo kiramba barabari ya Eriene ri iria jaleja thithikaga kuwa kujona akaruma biara na wakuja igua akamaka na kurigara imbio itaga na mbere Eriene riri gukara yaka kutuina ciongwana bikorito abia mundu tutubielewa kethira koi bobe ya kubwite michamanio Eriene go tuko ntuika gwa baba na uwezo bobe ya kubwite michamanio ite kobwao ekorita ciongwana ije kwitha kuna madhabau outers na madhabau jara jomba kwithira jagi operate limwe na limwe jagatuma jambiria gwetia sacrifices na madhabau jaijo tukugatire rieto nere anjesu kinyeke ya kuthira jari madhabau jokere twimbio Eriene ritubati kuraga antu aikio tuijite kugatire tutubati gucoka traditional tutubati gucoka kuthithia mantu ja twathigia tutije Jesu na tutithie Murungu
itubati kwithira twena mishingi ya kumenya kwina Murungu na into bira twathithagia rira tuteia Murungu bira twaritaga rira tuteia Murungu tukarita mburi tukarita ng'ondu tukarita into bibingi biako yongwana bibia korokirwe nonto Jesu Jesu araritwa kigongwana kimwe na kia mwisho gutigongwana bingi tubati kurita kaumo karito mawa ni gaiku akarujiruru gaiku na imbio itwire kuma kiambirihiria ituthikirite ngono cia akari kuruba gukurakura bari na kirira na kinyangono cia nthuki mwanya mwanya kuringa na untwire bwa amiruba miena iji ya Igiembe na Nyambene iri yonthe itawa maua lakini irukone utiro ya bwa town itawa maua na rietwa maua na are umere batomba kumenya yitwa maua inimbo mbako ya kueleza historia ya afterwards rietwa maua akwe nture miunde nani akile tu ewe ngene akira ngondu rietwa maua ibabo kwa laishena mwene rietwa maua rira itamamba nontu no wamba koto bapiro baambira rakotiri thai betara nyumba cia IBC ri abera twiteia ukwina maua ikwari na maua ya ndio baeta kieni ne kirara kenda mbako ita mamba ku rietwa maua iwoni nontu my father waritire maua au ndio andite maua ni okwambiririe rietwa maua my father ari wakotira cia mbere cia Mungeretha no amba koto bapiro mamba ya amba yonthe era ya amba wikiama kira kia barasa eta wala ishena na njire nkwe tauni ya maua mushonko atenda wa miaka maua bigawa yaenda wakwa kioi kulingana na bigawa lakini kurale manonto bwa anto batenda mushonko risafu endi bare yarakata au ndio aikwi ya iro ya ere maua nduka irambe wokwa anto akwigara ruji maua kinyana awa kinduka ira kuonde na ula mire kwari ruine erimba rira la mieka iro 1980s irio kirima kiki enjirwe kuratwika methe tuyenjwe kenda eta ukiria nara ira barabara nende ituri nyo barabara mbere ira ya ni 1980 enyo meniru ndira ya kini Mungeretha mbere ya kawani achiari beto bakiwata wa bakameka na maiya antu bakwirite amo bakonja shona kwirite ongeo ntwekandi na kwirite ara twitwana mwekuru wanto nabeana la kwirite nto ide wa MCA ide wa Mangiriti nto kumari no akwirire kuru iruro rwete antu bamana no nto mukuru abwikwana kwa we akwira kwo na mwana kinyagezo aina mbo itekari ate abwitwo kwira kwa inatu kwira ruine kenda antu be yakuwa to wikena icho angature na batire ikachi yako ariuka antu ibareke michelo kinya Murungu no ntu ibachethete muno kuwa ngwikena icho yari endi moyo mucokeria utibyo byarere au thirikae ne ndiro na mantu yau bobo yapio bathithie ndrini njira kiari kiro koge kya Murungu ndaginya siboro mbere nkunga neinira wani nantu baratanya sibwetu ntomugambi ukembia ndu ukendia riene kiroko kya Murungu kimilege gendelea nyara nto beto tano bekinyangere bateyira riene ati riri yari kwirikanire akane nwe gutonyerwa na boka lege ikuthingatira gicunci kia biri kia rugono ru kumenya ni atia gwakaraga bobo unwa na ure mwankana ndi kumbi gukara tonto antu bakire ku na bongi mibango iriku thirikari iri nayo. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, kaunti ya Meru. Itana mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na chionkuruki. Nere a great challenge. Tonto mukuru no wejaga ugoro no ka insure biugo yango ibingi kurwe korugorerwa ngeti anyume kuingwa ngeti mbere kuingwa
na ndi untu bu bwatumire nkoro ekwa iritoa muno akwimba you in depression makena ndetaga tauni ndapaki ngarero kuona ngadiria shopping igitera kwa na nkore dwara mpakire ngari na ndirio ndakarire ndi ndaciita kamuchemanio ndona ana banka abatiga na ndi ndagwa nkacikira inya ikenda no mbakarakaria na bundi na bu my faith in God Mubango jwa nkatha cietu ureteri ni Solution Sacco ikambecha na Solution Sacco kenda wongera muthitho jwaku no urugurire mwana oku ipo junior account kenda ija kumutetheria uturone bwa ruju. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Mabade we mama mabade ukipata baridi nunua mabade ukitaka usingizi nunua mabade ni Rhino mama mabade ni Rhino mama. Ukitaka kununua mabati chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino, mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Enjoy digital life with uninterrupted entertainment on your StarTimes decoder. Manage your account from your cell phone on *858# or via WhatsApp on 0730-710077 for self-service. You can also chat with our customer care agent on 0730-710077 or visit any of our business halls for further assistance and to purchase any of our products. StarTimes. Enjoy digital life. Is GoTV, and right here is where you can catch the brilliance of Mbappe, the scoring power of Kane, Ronaldo's, and all of the greats fighting for the glory to be crowned the kings of Europe. Don't miss the unbeatable action of all 51 games of Europe's biggest football event live on SuperSport on GoTV and GoTV Stream. The Euro 2024 live. That's GoTV for you. Love it. Ngicokera na nteto nkuruki mubunge wa North Imenti Raib Daud ni ataririte rwaria ruria athuranirite na ruria kagita gaka ruri mbere ya Senate rweterete kwaririrwa. Raib ariuga yendekithia riawe ni ria gutigira thirikari ni gwaka ikaro bia gutungatira nyimba maturene. Raib nkuruki ni achokete aromba Amero gutigira ni baguchunkuna irio biria bakurumia ng'ombe ciao itikethirwe na umu iria iretaga ugwati bunene bwa nyimba. Kulingana na mubunge wa Imenti North Raib Daud Kenya 2040 ni batijaga meo mwaka kumania na murimu wa kansa namba nene ikilingithana na bala batijaga meo kumania na murimu wa corona untu buleleu bubatele kujukirwa no ritobo nene. Mubunge Raib akiuga muswada wae wa corona kansa ule bunge ya Senate kwa thaino wina moronto wa gutigira thirikari ni gwaka ituo gutetheria corona murimu oju ndi maturani kenda gutetheria antu gusunkunwa iri gatene mbele ya murimu oju ukora mwili kenda bomba gutiritwa. Bili hiyo ilikuwa inasema serikali inafaa ifanye Cancer Institute na pia iweze kuandika ifanye training ya watu wale wataweza kuangalia hiyo mambo ya kansa na mambo zingine, ndio tuweze kukua na funding ya kutosha. Ndio kansa ni number 1 killer. Kwa mwaka tunapata karibu 40,000
watu wanakufa kwa kansa, hata ni zaidi ya COVID. So inataka iende paka the lowest level, watu waweze kuangaliwa kabla waingie stage 3 ama stage 4, na serikali ifanye more training ya oncologist na zifungue primary health care. Kulingana na mubunge Rai Muswadojo, ulendo urigitani bwa kansa burungamirwa ni thirikari amwe na mutaratara wa gusunkuna murimo uju wikirwo mitandaoni. Kwa saa hii watu wale wanakuja kutoka mbali, wanakuja paka Nairobi kuchekiwa, labda hata hawana kansa, so watatumia gharama nyingi, na pia wengine watakaa tu nyumbani watafute pesa ni ngapi watakuja Nairobi. So wakiwa hata mashinani wanaweza kuangaliwa na daktari, aangalie kweli huyu atahitaji kufanyiwa x-ray ama nini, ndio ataweza kumwambia. Kama hana haja, hata anaweza kueleza community health worker ama wengine wale health workers ni kitu gani waangalie, ndio waweze kusema kama ni kansa ama hapana. So hapo inakuwa rahisi. Amwe nogu Rai mnaulitiamero gutigira ni bakunenkera ng'ombe ilio biega kienda kuebania na murimo wa kansa. Unajua, nilikuwa nadhania Meru tuko highest, 25% ya kansa inatoka Meru, lakini juzi nimechunguza, nimeona hata kuna mahali nyingi kansa inatokezea. Pia juzi nimegundua kwamba kuna aflatoxin. Aflatoxin kwa maziwa inafanya tupate kansa. So lazima tuangalie zile feeds tunapeana kwa ng'ombe na maziwa ile tunapata ikuwe haina aflatoxin. Hiyo hata madawa kutumia kwa chakula ndio inafanya kansa izidi. So inafaa tuweze kuregulate. Kumamuji munene Nairobi, Beta Anthony, Rangi wa Kathenya. Sub-county ya Igamba Ng'ombe gwa Kagita ni ithiritwe rumiri bunene ni wongereku bwa na gutachukuru atongeria na ndene bakuromba chiari na kinyagwa timbaru bangi ba kithomo gutigira na bonthe ni bakwige kwa gukara chukuru mwanka barikie miario ije kujiri chukuru ne ya kabariange aria kumirite wirane bwa gutethereria chukuru eje kwanjiria kurarwa na ni aritwa ende na bisi ya maguri janthi muno. Samugeshima katumenyithie nkuruki. Ntugo ya kuonania ontwere chukuru ya primary ya Kabariange wadi ya Igamba Ng'ombe jitigitwe ni MC wa wadi enu Njeru Ing'ara, MC wa tene Millicent Mugana uranguruki akwenda gitike mubunge wa Ekuru kaunti ya Tharaka Nithi na Daniel Rugendo kana Kiremba ura arwagira gitike MC wa wadi enu ya Igamba Ng'ombe amwena atongoria bangi baingi. Ugu igwaridantere inoche Igamba Ng'ombe chiona niti kiwango kinene kia arito barabateja gachukuru nuntubwa itomi mwanya mwanya ara atongoria baba bauriti achiari amuna agiki barabangi bakithomo batetherie kuthiria kinyamara giki ana betu na aciari betu gutire gintu kiega nthino ta kithomo. Kithomo ikio gitimaga nkia na muthini ana bao bakara methani imwe kugi ndukira raisi muno ge umba gutethia nthino ikithomo. Menya ciari bakwa kithomo no akio weru. Education is power. Tisa sawa? And education is what? Is power. Tukaga power, tukaga kithomo antu beto tutiegwa twina untu tukumba wikumiria. Hemde tio tole antu batharaka ntugo ikumiria mwana weto tweta wa Kithure Kindiki. Ale super CS arare na kinde twa untu bwambio kwa kithomo. Utongoria bwa chukuru na bu bukirigagira kwambiria boarding ya Marima nthi iri na mathina nkutho mawagi bwa stima ruji barabara imbega ya ukinya chukuru enu nyomba cia kimamo irachi amona biorobia kugana tande ndaya nkare kinya kugerio keroka muronge uri ari ithina ntheri aciari betu bo kuona bwatu ina thina guntuku utie kintu kingi gikaomba gututethia aciari betu tatiga tuthetire tukagwatanira njara tisa sawa tukagwatana njara aciari bakwa na kenda bomba gwikirwa cukuru eno stima cukuru eno ena stima cukuru eno ena stima roye ro mutino gwata project karo thingatirwe na inyenene muno nonto tigo twe wana siasa kana na siasa barabu athurire
wera yao after 5 years idio bakabochokera kuburomba kura kaire kwauga tukuga antu bara bapeto wera akuruta kabarute wera for the time being kasi acha ithire kanto batie kuringa chiacha ciesi athira antu bakage tata nderwa chukuru eno yenana 350 ende bioro ibigana arebo tiko thikeretie ibigana ibitano na bati bwari bakongo bati kwewe weno irasi bioro bigana bioro 10 ende tiamboere Millicent Mogana wande goyo arongia orakwenda gete kia mama county Tharaka Nithi county ege kinya January ya 2025 nkaborogameria modern toilet yena tiles netangiria kuthamba njara kabariange primary ringani penankemi ikagita waku arakiremba aurite atongoria bagichecha banterino gutetheria kwagirithia maguri maimera bira bitethagia akari banterino kuona mbia cha kuwatira utoro bwago menyende wana anto baiko ibetania baugatere wewe mayani matiko theterwa kama mbaya ni mbaya na toriwa wewe ndengu itiko theterwa kama ni mbaya Ido kona Mombasa anto bamerwe mndeka bakothi kwariria miraya o Mombasa tigo tori anto pamotino kana begamba ngombe iba batutetagira munya wetu iba batutetagira nchugo cietu iba reko batutetagira ndengo cietu Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge achuka egamba ngombe mbita wa Samuel Gashima Nikiri mathiko ja Priska Kanjira ntere chia Kipkona na aria siasa chiegie kimera kia Mirana Kinyamuguka chionekete kwithirwa chikirura bonene aria aria bonthe ndene ya mathikone jajana nde boritie antu barabara ntere chiambwa na batikwenda kwithirwa bakienderwa into bibi bachumire kagita karababiona ende bareke antu bangi baraba kwenda kubitumira babitumire. Sasa ni wengine hata bila tulikuwa tunaona kama iko mbali. Ndeto ikonenie na kinyamara kia kirumirite kaunti ya Meru itiratiga kwarua akire mathiko ma Priscilla Kanjira mara makuruthiritwo entere echa Kipkona Gembe Central. You are simply the best. I loved you so much, I still love you. Ura aritwa imurimo wa kansa na arakinya munini wa gavana atwe mutuma Antoe Thinkia agwetete ate mathina matigitigite kumurumira. Ni ruare mutuma atielie kwirwa kinya kwa mukoke atura kethira atira ringa thimu kiri obisi ngavana kuibwa baba inge bakiwinda thekerwa kibungo kya mucie ni mawoni kwa mwekuru mbithairande ndererwa ngatura Meru no ntukinyare mirera ari na public participation tweweta Mombasa ina on teto cia umire na ntekwenda kwaria nteto inyingi indarere weta Nairobi na ndena maoni yarangita kurita ta mutongerio wa Meru County Government no ntuteo Meru County Government yorikuo the chief officer the CEC the deputy governor the directors the anybody wagu iborotete ekiara kiri mutongeria bwa thirikari ya kaunti ya Meru no ntuba kuria kumenyera muno mantu makonenia na kuthingatiria murimo wa kansa urotwikite kinyamara ntere ino cancer center ya na milioni 500 jambere seyele buri godona milioni 500 yoko nyambene so is a big problem na cancer center ibe tayari na bale ndinya kuja kwa hospitali lakini bagete approval kuma thirikari ya county government of Meru sibitare twe nyambene ya kiro kintu kita wa cancer center kenda ntobeto bayo baeta bakabwethro utafiti bachunguzo bakadhivya screening bonde kana bena cancer batritwe ta kula kenda bate akwetu tiwankia Priska cancer weke ya kuminywa stage 1 agethro moyo nyarware so yo tometa Priska kwa imuntu mobo yakirete ne ara uyotoka wira mwangasa narua cancer center mutindwa ne mami completely na muntu mwake daktari omondene county ya Meru yonde ureta oncologist para be the specialist ya manto ya cancer ale omwake ndene Meru county na resign le meri 5 ethiri na you working conditions na wankuremo na nkuremo kabisa baere ba clinical officers ba level and diploma ba manto ya cancer baiterwe cancer center by dispensary na gote dispensary ndene Meru county inability ya gutegera mantu ya cancer yet statistics iruga Meru ino mulimo juingei negembe juingei na itokwenda toyokia atua ya tongeria ba thirikari Meru county government
ndi deputy governor wa thirikari ira ndi na njukumu thirikari the national government MPs betu twina njukumu kuria ntaira kana kuria ansa kana kuria ndawa ya murimo yoyo kabilite Ameru sana na muno Ameru bakuma ntere isieto cia Igembe na ruru ariro konene na kemera na kinya kya muguka iro aritwe ebonene na maruru maingi kire atongeria baba kuri kya thoni giki andu ya mira tutikwenda direct muno bibi ekire mira kisi kira bungi ni muswanda yo etere bungene tibwo so tukadirect muno mira ni akiyeto bedro batikwenda mira yeta Mombasa baba ature atweta thogoni bete atia ibareke kuria orogwa muguka iyo moe tweta thokone akaura lakini kutothiretie Kenya tiyo wake turomia merege agoromwa na muguka renge twiromia Kenya yonthe ntugu imwe mantu yauyo yatumite mheshimiwa batamama ambunge betu bonde ba Meru bakilubi nikenda bomba kuona namba ekwana ya kupinga mtu witwa Owen Baya nonto ni muntu wa thirikari na ni muntu wikiameneka thirikari kwa kupingana na mtu ti mantu musetho antu betu anaba mwathani kwa iyo sababu ire itumire are akukinya bokeya kuwerwa muno na Meru kana antu bembe bowerwa muguka yoro wana yuo thai 74% ya antu bara bonde bakwendia muguka Mombasa ni antu betu bakumembe ao na bakibuko na bokenda bobatala antu bara Embu County antu bembe bete bara somane bambe baembu iyo baura lori 10 na lori nyanya ikena mu Mombasa si muguka na iketa North Eastern bakibuko na bokenda babatala antu betu weta muembe weru andwara ekuruwe muguka ambunge baba ekuthai iba ndi sheria mbungene mera eri tokenda wase kulevya sina kanda yake wa list ya interview Korea na ntokinya zaito kwa ri mera yake list ya nakanda na mbunge wetu no kaba kiri mbungene wewe mtoona bakadhiologa wetu etantonga shetani ashindwe mwakashwa kore Nchome MCA kore Muyumbe kore governor na kore pre baba Mombasa ndaeta bara we barendo sema na president bate kwenda sema ni mwane tole ntore bara ba Embu bete ba sema ni president babu ibo kwenda tobuka matatu etababu state house bo sema ni president bo mwera mirenu etemwiro bithika lentore toterwa na MP betu non tukinya MP arabari National Assembly it is a matter of majority twina ma MP kenda kema MP kenda kwina ma MP over 29 kele ndi baka over 200 indi kele baka kuna baike ora tukoria kioria na ora tukegemea nontu no watelete kinya ma MP bara majority i president wae na twere president wetu murayo kuona thina kinya we akuona thina me kinya twina block yetu it's an economic block ya county cia Nara ba turi Meru county turi fall under gikundi kia block yeta wa Sereb ire ina Meru county Tharaka Nithi Laikipia Nyeri county 11 itongeretwe ni Mutahi Kaiga iwe chairman wa that block yeta wa Sereb Central Region Economic Block dira county za pwani zikaria si block na block yetu ire ko wata kwambiriria Mount Kenya yonthe ikiri tatuwe kinya mama ate kwaria na chairperson wa block ya Central Region Economic Block aiko kana nirira area ri kwariririo mutayomba kwaria batu turi a Meru ri no atwariria twene kyo kiuria kinene tukuria nekyo kiuria kinene tukuria na kiuria kiu kinyire mukathe president wetu wa Kenya that makanisa kayetete kuingwa Meru boutiques kasietete kuingwa Meru hoteli kasietete kuingwa Meru sukuru ikaingwa Meru nte kumenya mu Meru ni naetete nende kwina mubunge wikete kinya another bill in the assembly akiwa kimera kya mirare wikiritwa kabisa kire sheria cia Kenya kikirwa kiri classification kira nakanda
emekirite kiri dawa cia kulevya. Again abunge betu ba Meru nikenda kinya bakawi kuringa kura batumba kukirukia kana kupinga biliu oroga tutethia no loi te rais wetu katwere antu ba Mombasa mantu amera ni mantu a sheriene mera gweretare number plate yare garete nambi mera nyero number plate ne thirikari ya Kenya na mbunge la taifa no tomba kurwa na sheria Kumantere cha Kipkona Gebe Centro Peter Nicholas Chabare. Minista Woremi na Ndethia Mithika Linturi augite thirikari ni ithiritwe ikiritanĩria bonene kurwa na mpithukiro cia maitha kaunti-ini ya Meru. CSO augite thirikari ni aretire utia bwa drone region tubonekete kunyia makarika jawagagia ondeja gutabarikia arete kagita kagutirimana na aremi Ntere Cheluma Tigania East. Waziri wa urimi ya Kenya Mithika Linturi wete thirikari ni chumaniritie wiko karia bondethia na karibando andatia kaunti ya Meru kendo kinyanithia mibango ya ukiri urimi bweria na nyama. For the last 3 months amjasikia hiyo maneno. Ama namna gani bwana MCA? Mpigie serikali makofi sababu tuliahidi ikafanywa. Rais wetu ameweka mambo ya usalama mbele. And I want to promise you again. Hakuna wakati tena ng'ombe zetu tutaweza kuibiwa. Hapana, haitawezekana. Sababu serikali imeweka mikakati ya usalama. Vile vifaa tulikuwa tunavyotaka ili kuweza kupambana na walaghai. Singine silifika, norende some of them have been deployed around this area. Tukiweza kutukisikia iko maneno, drone inapanda juu, inaangalia tunapambana na hawa watu. Kwa hivyo ninyi, kazi yenu sasa lisheni ng'ombe yenu. Serikali mikakati iko, tuko na ile mpango ya kuchange breed zetu za ng'ombe, tuweze kushalisha maziwa mengi, tuweze kuhakikisha tuko na ng'ombe za nyama. Okaitene kauli Nturi na yukite kanya kakwareria mubango ya thirikari ya Kenya kwanza ukinyanithia mubango ya Vision 2030. Vision 2030 imekuwa ikiwa implemented kwa phases ya miaka 5. So tuko the last phase of implementation of Vision 2030 na hii mwaka wa mwisho, hii miaka 5 ya mwisho ya 2023-2027 ndio plan yetu ya MTP4 ambaye inalingana imejialign pia na manifesto ya Kenya Kwanza. Tunataka kuhakikisha tumeweza kuangamiza na kumaliza njaa katika taifa letu. Kwa hivyo that is one of the major agenda ya MTP4, the bottom up economic transformation agenda, kumaliza mambo ya njaa. Yengine kile tunataka na lazima tufanye, tunatua vijana na ukosefu wa kazi huko Kenya. Kwa hivyo tunataka kuhakikisha tumefufua na kufanya kazi kufufua uchumi, tuweze kuhakikisha create nafasi za ajira ya watu 1.2 million. Our target is to ensure we create job opportunities for 1.2 million Kenyans every year, and also to ensure that our foreign imbalance ya currency ya foreign exchange ama ya balance ya kipesa ya Kenya kulingana na zile tunalipa nje na zile tunazozipata tumereduce hiyo gap ili tuweze kuhakikisha tumestabilize shilingi yetu ya Kenya. Na nontu bwetu Mikili Nturi, we must be able to finance government activities. Na finance of government activities depends na multilateral lenders, that's the source of finance, and the taxes that we pay. Kama tunataka tuweze kuwa na heshima kama taifa, ni lazima tukubali to finance our own activities as a nation. Ni aibu kila wakati rais akitembea huko anaenda akiomba kila wakati. So sisi nawaomba ile kondi tunasema tuna propose ilipwe. Wewe kama Mkenya toa kondi, lipa kondi. Sasa utuulize maswali kama serikali. Tulitoa kondi, pesa tuliwapatia. Ni nini mmefanya na ile pesa? We want to be
accountable. Atungeria na siasa baraba kwandamene na waziri Linturi kiathonekea wikira musingi yo wakibwa nyumba mucamanio cukuru primary Loma irai wondine Muthara tigania isti ibaikete wirane bwa kuwata Linturi mbaru mwanka muthia no tebinge byane ya muntu enu ruareka tukwaria Kemero tukathiganira lakini aweta tukanenkerwa muntu akwaria Kibonge inya ng'ombe cietu cietairana mantu yange twaitwa mwiro te muntu amenya buraka huwa airi akiura wanye nuntu bokwa rimwe ne antu baba rwamirite ku na tutukira no tuo twakira waziri ndiria nyuma yako ndo tembinga na nviti nyende kalomati utelo madura nyuma yaku ko ginyamba kawambuka bakawura kabonde bawa batenu tambi nyuma yaku okaitene kaumu siasa oguntuko Endrinkure uraitikene muno ya baita na tumiriti ati akarombete kyo bunge bwatiganisti kithurano ne twitite netike atiani east ngakiromba obora ndiombi ndiomoyo tebwo ndikiromba tuko na muthanya kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika Nkatho cha mwanyi kugwatanira na bautwe kirenteto chetu cheru themwe tha 3:30 niji na ingi nkuruki. Mbita Maureen Kinya muonanire to mathithio ni Maureen Kirimi.